Kita test drive dulu guys. Keren kali bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun para subscriber netizen otomotif berada, semoga kita sehat selalu ya. Nah, ini ada kabar gembira guys untuk para pecinta mobil secondnya ya. Nih Veloz Tipe Q yang terbaru guys, udah ada yang second guys. Jadi untuk para subscriber yang kepingin beli mobil Veloz yang terbaru, ya kalau udah ada yang second untuk apa beli yang baru guys. Jadi nggak capek-capek nginden lagi ya guys. Oke, simak videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Lihat kecanggihan dan kelebihan fitur-fitur Veloz terbaru ini guys. Oke. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. On to the place where all this began. Just start again. Won't see the light until the dawn breaks. No. Charger wireless udah ada bos, keren. Veloz terbaru Tipe Q, keren kali bos, mantap